Amo, ing kapasalamatan na ning balayanan ning Maya Papastul, antimurin ni ing kapasalamatan dari Annalisa and Edsel Villapando, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Troy and Rose Simbulan, Judith Romero, Gloria Matic, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Dolly Canda, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Chance Chocolate Stores, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Alexandra Batak, Kambeda po ring karelang pamilya. Antimurin para king makapasubaling kayadwanan dari, Benjamin Lacanlale, Alicia Samia, Nika De Castro, Miguel Ramos, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez, Kambeda po ring karelang pamilya. Para king Aldo ng Kebaytan Jonathan Mercado, para king masampat ng pamaglakbe, Renz Banawa, king malagwang kapaldanan dari, Kian Carlo Angeles, Rosie Gopez, Susan Gonzalez, Julieta De Leon, Carmela Sevano Ungkad. Para king kaladwada di, Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, king death anniversary ng Anhahin D. Aquino, Thomas Martin Hoven at Rosario Chu. Para king 9 days dari, Henner Mercado at Edna Lumaking. Para king 40 days ng Sebastina Manalang at king kaladwada di, Dalisay, Danilo, Justino, Tomas, Anakleta, Abraham, Arnel, Rico, Rosita, Cesar, Pasita, Elizabeth, Severina, Josefina, Mark Christian, Lorna, Gregorio Jr., Fernando, Loretta, Francisco, Alvin Melquiades, Ronald Estrelita, Jose, Jaime, Delfina, Hilarion, Christopher, Jesus, Gregorio, Romeo, Julia, Victoria, Ernesto, Jerry, Jose Jr., Segundo, Sabel, Manuel Sr., Milagros, Asuncion, Jonicia, at Ding Sablang Kaladwa. At tsuta na nginiking kapat ng Domingo ning Kwaresma o ingaw sandang Domingo ning Laitare. Anting meto nga pamilya, ikantataya po ing dalit apamuklat.